салом бинандагони азиз, ахбори озодӣ аст ва ман Хиромон Бақозода. имрӯз чоршанбе 3 августи соли 2022. таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯъҳои барнома. бо ҳадафи ҳифзи бозори дохилии мақомоти ҳукумати Тоҷикистон содироти пиёз ба хориҷи кишварро манъ карданд. душвор шудани гирифтани раводиди сафари шаҳрвандони Русия ба минтақаи Шенген хоҳишмандони боздид аз иттиҳоди Аврупоро нороҳат кардааст. русҳо гуногунанд. аз сӯи дигар дар пешонаи одам навишта нашудааст ки ӯ ки аст. раҳбарони вилояти Хатлон ваъда доданд ки масъалаи эҳёи шифохонаи кӯдаконаи басташуда дар минтақаи Кӯлобро баррасӣ мекунанд. дар пайи камчин шудани маҳсулоти кишоварзии пиёз ва боло рафтани нархи он, мақомот дар Тоҷикистон содироти онро ба хориҷа, бахусус Русия, манъ карданд. дар ин бора намояндагони хадамоти гумрук дар вилояти Сухт хабар доданд ва гуфтанд ки ин амр аз сӯи ҳукумат содир шудааст. ин ҳам дар ҳолест ки имсол нархи пиёз дар бозорҳои Тоҷикистон то 4 баробар боло рафт. зоҳиран ҳар сол ин ё он навъи маҳсулот ба чунин ҳолат рӯбарӯ мегардад. Фарзон Муҳаммадӣ дар ин мавзӯъ гузорише таҳия кардааст. дар нишасти хабарии риёсати минтақавии гумрук дар вилояти Сухт содироти пиёз баҳс барангез шуд. масъулони ин ниҳод ба кам шудани истеҳсоли он ва қатъи содирот гуфтанд. дар 6 моҳи соли 2022 аз гузаргоҳҳои Сухт 66 000 тонна пиёз берун рафтааст, ки нисбат ба соли гузашта 10 000 тонна камтар будааст. ин мисол 5-6 000 тоннаш аз вилояти Хатлон омад, ҳамин тавассути Хуҷанд содирот шуд. баъд барое ки мардуми худ монда ҳамин чиз захира шавад, мо содиротша манъ кардем пиёза. ба гуфтаи мақомоти гумрук аз нимаи охири моҳи июл пиёз аз Тоҷикистон берун нашудааст, вале то ҳол нархи он назар ба 1 ё 1.5 сомонии солҳои қаблӣ то ба 5 ё 7 сомонӣ расидааст. қаблан риёсати кишоварзии Сухт гуфта буд ки имсол содироти пиёз аз шимоли Тоҷикистон назар ба солҳои пеш 2 баробар зиёдтар шудааст. мо ҷумҳуриро гап мезанем, барое ки ҳамаш содиротиш тавассути роҳи оҳани Хуҷанд меравад. уно мумкин вилоята меганда 1 баробар зиёд кардагианд. кишоварзон мегӯянд сабаби асосии гаронии пиёз ба нархи доруву сӯзишворӣ ҳам рафт мегирад. ҳамчунин майдони кишти он кам шуда, обу ҳаво низ номусоид дониста мешавад. деҳқонону тоҷирон дар суҳбатҳои бидуни сабт ба мо гуфтанд, солҳои қаблӣ кишти пиёз зиёд буд ва нархаш ҳам хеле поин рафт. пиёзам нисбати соли гузашта зиёда аз 1000 гектар кам шуд. солҳои пешини ки 4-5 соли пеши ки шумо ҳамагон дар ҳар як нишасти матбуотӣ буд, нархи пиёз паст рафта буд ва болоравии арзиши сӯзишворӣ дороҳои минералӣ шуд. аз сабаби ҳамин ба ҷои вай ҳам монда ки дар имсол ҳозир зиёда аз 2000 кишти пиёз дар майдон мавҷуд мебошад. мо мана аз санаҳои баъд аз 10 август оғоз карда кишти пиёзи канӣ сар мекунем. худо хоҳад рӯзҳои наздик нархи пиёзам ба ин шудаш мерасад. дар бозори панҷшанбеи шаҳри Хуҷанд харидорони пиёз кам ба назар мерасанд. сокинон то ба ин ҳад баланд шудани нархи пиёзро дар чанд соли ахир мушоҳида накарда буданд ва аз давом кардани гарониҳо нигарон ҳастанд. Калонаш 7 сомону майдбиша 5 сомони гифтам буди ки. Олам ёл гифтам ки майдбиша майдбиша. Бештар ҳамиҳо арзон буд. чанде пеш созмони милали муттаҳид гуфт ки нархи пиёз ки ғизои тоҷиконро бе он тасаввур кардан сахт аст, бештар аз 192% боло рафтааст. ҷамъияти тоҷик матлубот ки қарор аст ба нархҳои баланди бозор таъсир расонад, гуфтааст ки поинравии нархи пиёз дар Тоҷикистон эҳтимол наздиктар ба зимистони соли ҷорӣ сурат гирад. кишоварзону тоҷирони Сухт ҳам бовар доранд кишти тирамоҳии пиёз нархро поин хоҳад овард. Фарзон Муҳаммадӣ, Радиои Озодӣ, шаҳри Хуҷанд. сарфи назар аз равобити сарди Душанбе ва Кобул дар як соли охир, интиқоли барқ аз Тоҷикистон ба Афғонистон қариб 1 баробар зиёд шудааст. вале ширкати барқи тоҷик мегӯяд тарафи афғонистонӣ то ҳол натавонистааст пули барқро ба пуррагӣ бипардозад. кишвари ҳамсоя таҳрими бонкҳои худро монеи пардохти маблағи барқ гуфтааст.
تا کجا این حقیقت دارد؟ مولا رجب یوسفی موضوع را پیگیری کرده است. بعد به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، شرکت برق تاجیک نمیتواند مبلغ برق را پررا دریافت کند. این اظهارات بار دوم است که از زبان رهبران شرکت برق تاجیک صدا می‌دهد. این سخنهای رئیس شرکت برق تاجیک که 6 ماه پیش بیان داشت. کاربری رفته شده است که در روزهای نزدیک قرضداری با پورگی پرداخت کرده شود. ولی با گذشت نیم سال وضعیت تغییر نکرده است. شرکت برشنای افغانستان از 33 میلیون دلار قرضش در آغاز سال تا حالا تنها 5 میلیون دلار را پوشانده است. قرضداری نسبت پرداخت حق برق شرکت کرانه 28 میلیون دلاری آمریکا را تشکیل می‌دهد. اما مرحله در نظر است که در روزهای نزدیک از جانب شرکت برشنا این مشکل‌ها حل کرده می‌شوند و صادرات انتقال مبلغ به شرکت برق تاجیک عملی می‌گردد. کابل یکی از خریداران اساسی برق تاجیکستان است. در 6 ماه امسال تاجیکستان به افغانستان قریب 734 میلیون کیلووات ساعت برق صادر کرده است. نرخ 1 کیلووات برق برای افغانستان 4.5 سنت بوده است. در 9 ولایت افغانستان از نیروی برق وارداتی از تاجیکستان استفاده می‌کنند. نمایندگان برشنا گفتند در یک نشست خبری مسئله را شرح می‌دهند. آنها پیشتر گفته بودند که تحریم بانک‌ها سبب این حالت گشته است. تحلیلگران افغان میگویند مسئله باید هر چه زودتر از راه حل شود. موضوع تجارتی است. تاجیکستان برق خود به افغانستان به فروش میرسانه. افغانستان نسبت به اینکه برق کمبود داره خریداری میکنه و در یک معامله تجارتی طرفین باید از معاهدات خود پابند باشند و طرف افغانی باید از پول برق را به اون طرف تادیه کنه و اونا برق برسانند. و اگر یک طرف این معامله صدمه میبینه و عملی نمیشه در اون صورت معامله از بین میره. مشکل در پرداخت مبلغ برق به تاجیکستان در حال است که وزارت انرژی ازبکستان گفته است شرکت برشنا پول برق سال گذشته را پررا پرداخته است. کارشناسان نزدیک به مقامات میگویند صرف نظر از پررا دریافت نکردن مبلغ، تاجیکستان با 2 دلیل نمیتواند که انتقال برق را به افغانستان قطع کند. اول اینکه تاجیکستان بجز از افغانستان بازار دیگری ندارد که برقش را فروشد. دوم اینکه تاجیکستان در فصل تابستان برق زیادتی دارد که باید آن را به یک کشور بدهد. در عکس حال مجبور است که آب را از آبانبارها بیهوده پرتاید. به هر حال کارشناسان تاجیک و هم افغان تاکید میکنند که وضع فعلی نمیتواند سالها طول کشد و افغانستان باید از راه پول برق تاجیکستان را پردازد. مولا رجب یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه. و برنامه را با گزارشی از مسکو ادامه می‌دهیم. وزارت کارهای خارجی استونیا خبر داد که تقدیم روادید را به شهروندان روسیه محدود می‌کند. بیشتر تالین از کشورهای اتحادیه اروپا دعوت کرده بود که به شهروندان روسیه ویزه شنگن داده نشود. در حالی که استونیا و فنلاندیا مسئله مشکل و محدود کردن پیشنهاد ویزا برای روس‌ها را بررسی دارند، در روسیه برای دریافت روادید سفر به اروپا نوبت طولانی ایجاد شده است. زرنگیزی نوروشا گزارش می‌دهد. نوبت برای گرفتن روادید یا ویزای شنگن هنوز از دولان این مرکز ویزادهی سر می شود. داخل بنا سیرودم است. مردم چند هفته روزانه یا جای خالی جستجو می کنند. ما 1 ماه پیش نام نویس کردیم. 2 ماه تلاش کردیم، بالاخره موفق شدیم و می‌خواهیم ویزا رو گیریم و توسط استانبول پرواز کنیم. حجت گذاری به فرق از پیش مشکل تر شده است. آنها حسابات 3 ماهه بانکی را طلب می‌کنند. در صورت حسابت حداقل باید 300,000 روبل داشته باشی. نامنویس کردن مشکل است واقعا. بعضا تو می توانید در 3 روز روزانه آزاد پیدا کنی. حالت‌های می شود که ماها انتظار می شوی. به اتحاد اروپا پیشنهاد شده است که دادن روادید شنگن را برای شهروندان روسیه منع کند. با چنین پیشنهاد وکیلان پارلمان فنلاندیا مراجعت کردند. لهستان طلب کرد که به شهروندان روسیه عموماً برای وارد شدن به قلمرو اتحاد اروپا روادید دادن نشود. روس‌ها گوناگونند. از سوی دیگر در پیشانی آدم نوشته نشده است که او کی است، ولی به نظر من قطع کردن مناسبت نادرست است. روسیه از کشورهایی است که شهروندانش از همه بیشتر برای دریافت ویزای منطقه شنگن درخواست می‌دادند.
ба иттилои комиссияи аврупоӣ дар давраи то пандемия дар соли 2019 шаҳрвандони ин кишвар барои гирифтани виза беш аз 4 миллион дархост пешниҳод карданд. русҳо асосан бо ҳадафи истироҳат ба аврупо мераванд. мо мебинем ки як қатор кишварҳои аврупоӣ ҳамоно интизори сайёҳони рус ҳастанд. ширкатҳои ҳамкори мо дар ин кишварҳо сафари тариқи давлати сеюмро пешниҳод мекунанд. албатта вазорати кории хориҷӣ ва ростуризм моро огоҳ карданд, вале тавре мебинем дар алоҳидагӣ сайёҳон ҳамоно мераванд. зоҳиран мақомоти русия ба ҳама гуна тағйирёбии вазъ омода буда аз ин ҳолат нороҳатанд. дмитрий песков сухангӯи кремлин эълон кард ки дар сурати манъ шудани пешниҳоди раводиди шенген ба шаҳрвандони русия москав ҷиддан аз чораҳои ҷавобӣ ва сахт кор хоҳад гирифт. дар минтақаи кӯлоб ки ҳанӯз 3 сол пеш дорои як шифохонаи махсус барои табобати кӯдакон буду баста шуд, мақомот ҳамакнун дар бораи зарурати эҳёи дубораи ин муассисаи виҷаи табобатӣ суҳбат мекунанд. ҳамкорам маҳмуҷон раҳматзода гузориш медиҳад. инҷо пештар беморхонаи вилоятии кӯдакона буд. 3 соли пеш бо қарори Қурбон Ҳакимзода раиси вилояти Хатлон он барҳам дода шуд. то он вақт бемористон барои кӯдакон 140 кар дошт. ҳоло он як шӯъбаест дар бемористони умумии вилоят бо 60 кар. ҷой намерасад ва раиси вилоят дастур додааст ки ин масъалаи бемористони кӯдакона дубора баррасӣ шавад. ҳозир ҳамин ҳолати худи ҳамин беморхона беморхонаи маркази президентали ки барои алахусус ва ҳам таваллуд ва ҳам табобати кӯдакон ва он гуна кӯдакони хурдсол пешбинӣ шудааст. мана ҳолати вайҳошам бисёр шӯъбаоша таҳлил карда баромадама аз тарафи шахсони масъул мудирони шӯъба нафароне ки ба ин ё он касал ба ҳамон шӯъба дахл надоранд онҳоро дар ҳамон ҷо вай карда сарбори тамоми палатҳо пур аст. вақте аз раиси вилояти Хатлон сабаби барҳам додани бемористони кӯдаконаро пурсиданд, ҷавоби дақиқ надод, аммо гуфт ҳоло дар он ҷо ҳар гуна беморонро ҷой медиҳанд ва дар натиҷа ҷой намерасад. ҳаматро таълиқ бе ки шариф кишнок метон нисбати масъала чораҷӯӣ мекунем. норасоии ҷой дар ҳолест ки ҳамаи ҳуҷраҳои ин бемористон пуранд. эҳтимоли барқарор шудани бемористони кӯдаконаро Садрдин Ғайюров, муовини сардори шӯъбаи раёсати тандурустии вилояти Хатлон дар минтақаи Кӯлоб тасдиқ ё рад накард. ака шидани нашидани рости гап ма ози ани замон ҷо гуфта наметонам, неки мебинем хай бо маълумото бо пешниҳод мекунем, хай айни замон ма ҳеҷ гуфта наметонам рости гап шидан нашидан. дар ин байн корафтодагон ва табибон аз шароити бад, гармии тоқатфарсо ва набуди ошхона шикоят мекунанд. ин сокин барои табобати фарзандаш аз ноҳияи восӣ омадааст. шароити бемористон ӯро маҷбур кардааст ки бо худ гилему дастгоҳи хӯрокпазӣ биёрад. ҳоло дар ин ҳуҷра на танҳо кӯдак табобат меёбад, балки волидайнаш барои ӯ ва худ хӯрок мепазанд. бисёриҳо ислоҳи чунин вазъро талаб мекунанд. онҳо мегӯянд ҳоло аҳолии 10 шаҳру ноҳияи минтақаи Кӯлоб ба 1 миллион 300 ҳазор нафар расидааст ва биноан бемористони кӯдакона бояд барқарор карда шавад бо шароити беҳтар, мегӯянд онҳо. маҳмуҷон раҳматзода, озодӣ, Кӯлоб. ва як хабар, як фаъоли эрониро баъди он ки дар консерти овозхони маъруф эби дар Туркия иштирок кард, ба 3 солу 7 моҳи зиндон маҳкум карданд. Мариям Каримбегӣ ки баъди куштори бародараш дар саркуби эътирозҳои баъди интихоботии соли 2009 ба як мунаққиди сахти низом табдил шуд, бо истифода аз аксаш бо эби гунаҳгор карданд. худи Каримбегӣ гуфта будааст ки эби овозхони дӯстдоштаи ӯ аст ва бисёр орзу дошт дар консерти ӯ ширкат кунад. эби баъдан ӯро ба иштирок дар консерташ ба Туркия даъват карду ҳарду акс ҳам гирифтанд. ва ахбори бештар аз инро дар сомонаи Озодӣ ва шабакаҳои иҷтимоии Facebook, Одноклассники ва Twitter пайдо кунед.